Abashuubuzi n'abatura nibajya ngo okurwanisiza hambi bahikire habwokuba nibarwanisa okureba ngu ebyenyanja bitakahikire tibyahika mu katare. Ekyenyanja kimazire kuhika mu katare ekibaho kubene mbakiganyira n'okukiganyira baitu bagenda kurya myaro direct barwanisa ekyenyanja kirinka ekiri mu maizi hata lukurwanisa ekyenyanja already kimazire kushi ati nkeki nobokurana okora kitokiteka mu kugenda kukigara mu maizi ensamaki bakuziya kuli bayaka boda ola akatemera n'ugenda nahandi roteka sente government balenga okurwanisa enguzu nyakula mahanda nuko kikonyere kurangu enso hambi yenu yahwamu baitito ekisanga mu katale nicyo tusubura ebyenyanja nibija tubisubura betubutunda betuchumanye mutubikira betubisanga mu katale. Aba nibagira ngo sente zibako batira mu kushubura nizuba ziriye za roni mbere nyine ensahu ibiri nekitweko ziriyaho abalu miliyoni na nemtwaro nsanju zifuire yiraho nziri basese kaneza ngebesese n'inzororerire nti atsazi hano nyaroreriye nyakaguza nyoloni ngiye kusasoraki. George William Rwabuhesi orukujunanizibwa hanshonga z'ebyobujubi habwa district ya Bunyangabu nagira ngo tibine muntu wena wayahandikise ngo aguze ebyenyanja. We don't have registered fish traders, but we only get fishmongers or fish traders who bring fish, smoked fish from Bunyangabu district. We even earn from this fish you are seeing. Our GDP is collapsing because of you. I request you people, please let us cooperate, avoid this. Ebi obwa hati bikumiro mbarakse ya rusese kwija kochubwa. Gashako Gilbert Muhanguzi.